benshi barakora ibihangano, abandi barakora beef ngo ibihangano byabo bitere imbere, abandi bararara amajoro bakora imiziki, ariko ibyo byose babikora kugira ngo imiziki yabo itere imbere. Ndagira ngo turebe uyu munsi indirimbo 5 zimaze kurebwa cyane ku rubuga rwa YouTube hano mu Rwanda. Nibagirwe gukanda subscribe n'inzogera. Ku mwanya wa 5 tuhasanga indirimbo bita Katerina ya Bruce Melody. Iyi ndirimbo niyo twasanze ku mwanya wa 5 imaze kurebwa mu Rwanda, ikaba imaze miliyoni 13, ikaba imaze imyaka 4, akaba afite abasubscribe 567. Ku mwanya wa 4 tuhasanga indirimbo Food ya Element ari kumwe na Bruce Melody n'uwo bita Rosikana, akaba rero twasanze ku mwanya wa 4 mu ndirimbo zimaze kurebwa cyane mu Rwanda. Iyi Food twifite views 15,000, ikaba imwaze mu mwaka umwe kuri YouTube, akaba afite abasubscribe 235. Ku mwanya wa 3 tuhasanga indirimbo Aminiweka ya Papi Kelva na Dorcas. Indirimbo zabo bakunda kuzikora mu rurimi rw'igiswahili, niyo mpamvu usanga zarebwa n'abantu benshi kuri YouTube. Iyi ndirimbo Aminiweka ifite miliyoni 31 views, ikaba imaze umwaka umwe ku rubuga rwa YouTube, bakaba bafite abasubscribe 345. Ku mwanya wa 2 turahasanga ni na Syria Israel Mbonyi, akaba ari indirimbo yasubiyemo mu rurimi rw'igiswahili. Uyu mugabo afite agahigo ko kuba ari we wakoze igitaramo akuzuza abafana mu nyubako izwi nka Arena mu bahanzi ba hano mu Rwanda. Indirimbo ni Nasirika ifite views 49, ikaba imaze amezi 11 kuri YouTube, akaba afite abasubscribe 1,140,000. Ku mwanya wa mbere turasanga iyo bita Slowly ya Meddy Medal. Amashimwe cyane kuri Meddy Medal, uyu mugabo yarakoze cyane. Cyo nakubwira cyo nuko indirimbo za secular yazikuye, cyangwa akaba asigaye yikorera indirimbo za gospel, akaba zikorera hara mu gihugu cya Amerika. Iyi Slowly ikaba ifite views 1,100,000, ikaba imaze imyaka 6 ku rubuga rwa YouTube. Nibagiwe gukanda subscribe naho kandi akantu kakazigira video yinjizo uzajya utibona, ni ujye muri comment umbwira icyo twazakubwiraho ubutaha, ubundi ukande like, waba ukoze cyane. Bye bye, ndabakunda.